Waqt ekonomija llum, kompetizzjoni għal-lithium u l-produzzjoni tal-batteriji, ċippa għall-intelligenza artifiċjali, iż-żekkarjali b'serje ta' muniti dedikati lil Star Wars. Iżda se nibdew bil-jasar fid-dinja moderna. Konna naħsbu li l-iskjavitù u l-jasar huma fenomeni tal-passat, iżda rapport tal-Organizzazzjoni Dinja tax-Xogħol juri kif madwar id-dinja madwar 50 miljun ruħ għadhom jgħixu f'kundizzjonijiet li jixxiebħu. 30 miljun minnhom jagħmlu xogħol għax imġela, 20 miljun minnhom kienu mġela jiżżewġu. 2 minn kull 5 ħaddiema li jaħdmu b'mod sfurzat huma sfruttati mis-settur privat. Imbagħad hemm dawk li huma sfruttati għas-sess, oħrajn sfruttati mill-istat fejn jgħixu. Ir-reġjun fejn l-aktar teżisti din it-tip ta' skjavitù hija l-Asja. Iżda ma naħsbux li fl-Ewropa m'hawnx jasar, isostni Federico Blanco illi lesta studju dettaljat għall-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol. Skont ir-rapport, l-aktar imjassra u l-aktar li jbatu mhux f'termini ta' numri iżda minħabba li l-kundizzjonijiet li jkunu fihom huma n-nisa u t-tfal. The headline result is that the total annual illegal profits from forced labor amount to a staggering figure of $236 billion annually. This translates to an average of about $10,000 in illegal profits per forced labor victim annually. What is the significance of these numbers? These profits are at the heart of the existence of forced labor. They are so vast that represent a major driving force behind the perpetration of forced labor crimes. The human toll is also incalculable. These illegal profits represent wages, resources, livelihoods effectively stolen from workers. This not only affects the workers themselves, but also their families and the flow of migrant remittances. Min fuq dar dawn il-ħaddiema fil-jasar modern hemm min qed jagħmel profitti kbar. This number is precisely at the root of the forced labor situation that we witness today in the world. The profits are so vast that they are precisely a cause of the forced labor situation that we witness in the world today. L-Organizzazzjoni Dinja tax-Xogħol qed tħeġġeġ lill-istati kollha madwar id-dinja biex jindirizzaw l-hekk imsejħa ekonomija informali. Issostni wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema huma min huma ġejjin minn fejn ġejjin għandhom jibqgħu priorità. Ninsabu mdawrin bil-lithium, jinsab fil-batteriji kważi kollha li nużaw ta' kuljum minn dawk fl-smartphones u l-laptops sal-vetturi elettriċi. Kważi d-dinja tal-lum il-ġurnata ma narfuwiex mingħajr dan il-minerali għax kollox qed jinbena fuqu. Tant sar importanti il-lithium illi l-Unjoni Ewropea bdiet tikkompeti maċ-Ċina fil-produzzjoni ta' batteriji, iżda t-tnejn għandhom bżonn ħażna ta' lithium. Kif stqarret il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ftit ta' xhur ilu. But we see today that, for example, China produces 98% of Europe's supplies of rare earth. And Europe needs to de-risk this dependency. And this, of course, is immediately the reason why Europe seeks to work together with trusted partners. And trusted partners is first and foremost Canada, the only country actually in the Northern Hemisphere with all the raw materials needed to produce lithium-ion batteries. You have a vast experience on mining and processing. And we know, and that is important in combination, we know the importance that you attach to labor rights, to environmental protection, and to the respect for local communities. We have started a partnership on critical raw materials in 2021. It is already bearing fruit. Now it's time to take it to the next level. Let's build on the excellent cooperation between us and our companies. For example, the Swedish Northvolt partnering with Vale Canada to ramp up supplies of low-carbon nickel used to manufacture electric vehicles. Another typical example is the Belgian Umicore that is planning to build a battery materials production plant right here in Ontario. So we will step up work with our respective industries. There is already a whole pipeline of very promising projects
in exploration, mining and processing. Is-sena li għaddiet l-Unjoni Ewropea firmat ftehim multimiljonarju maċ-Ċile li permezz tiegħu l-Ewropej jgħinu liċ-Ċileni fl-iżvilupp tal-industrija tal-idroġenu filwaqt li huma jingħataw aċċess għat-tielet l-akbar riserva tal-lithium li hawn fid-dinja. Fuq in-naħa l-oħra tad-dinja, iċ-Ċina rnexxilha tattira investiment Ewropew fil-produzzjoni ta' batteriji bil-lithium. Ir-riżorsa primarja hija wkoll li ġiba miċ-Ċile u mill-Awstralja li bejniethom għandhom aktar minn nofs ir-riservi fid-dinja. Il-kumpanija tinsab fil-provinċja ta' Hunan, hija proġett bisħab bejn l-Istat u l-kumpanija Ġermaniża BASF, lider fil-kimika għal batteriji għal 20 ta' snin. Twaqfet fl-2021 u din il-ġimgħa żara l-President Xi Jinping. Fil-waqt li ċ-Ċina qed tagħmel minn kollox biex fejn tidħol teknoloġija mħaddma mill-batteriji bil-lithium tkun fuq ta' quddiem, tibqa' fuq ta' quddiem, l-Unjoni Ewropea qed tipprova tnaqqas id-dipendenza fuq terzi u li l-industrija tagħha ssostnija hi bil-batteriji bil-lithium. Kif se jiżviluppaw l-affarijiet fis-snin li ġejjin għad iridu naraw li hu żgur li t-tnejn tefgħu ħarsithom fuq il-minjieri fiċ-Ċile. Jekk il-lithium sar riżorsa li jrid kulħadd bħad-deb, il-kumpaniji qed jiffissaw biex ikomplu jiżviluppaw teknoloġiji li permezz tagħhom l-intelligenza artifiċjali tkompli timraħ u titjieb. I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics. NVIDIA hija kumpanija li tiddomina s-suq tal-produzzjoni taċ-ċipep. Is-sena li għaddiet kellha 80% tas-suq internazzjonali. Biex tipprova żżomm il-pass quddiem ħadd ieħor issa nediet ċippa esklusiva għall-AI imsejħa Blackwell B200. Il-B200 hija ċippa waħda illi tiflaħ daqs l-aħjar tnejn illi l-NVIDIA kellha s'issa. Hopper is fantastic, but we need bigger GPUs. And so, ladies and gentlemen, I would like to introduce you to a very, very big GPU named after David Blackwell, a mathematician, game theorist, probability. We thought it was a perfect name. Blackwell, ladies and gentlemen, enjoy this. Iċ-ċippa l-ġdida, pjattaforma qed isejħula tal-NVIDIA, hija magħmula minn 208 biljun transistor, aktar mid-doppju li kellha ċ-ċippa tal-ġenerazzjoni ta' qabilha. Blackwell is not a chip. Blackwell is the name of a platform. People think we make GPUs, and we do, but GPUs don't look the way they used to. Bis-saħħa li għandha din iċ-ċippa, bit-transistors tagħha kollha jistgħu jaċċessaw il-memorja fl-istess ħin bla problemi ta' xejn, qed ikun stmat illi l-produttività se tiżdied bil-bosta. This is Hopper. Hopper changed the world. This is Blackwell. It's okay, Hopper. You're very good. Good boy. Oh, good girl. 208 billion transistors, and so you could see, I can see, there's a small line between two dies. This is the first time two dies have abutted like this together in such a way that the two dies think it's one chip. There's 10 terabytes of data between it, 10 terabytes per second, so that these two sides of the Blackwell chip have no clue which side they're on. There's no memory locality issues, no cache issues. It's just one giant chip. And so when we were told that Blackwell's ambitions were beyond the limits of physics, the engineer said, so what? And so this is what happened.
NVIDIA qed tgħid li l-kumpaniji l-ewlenin kollha qed jitħajru jużaw din iċ-ċippa fil-prodotti tagħhom minn Amazon sa Google għal Meta, Microsoft, Oracle, Tesla u l-bqija. Min ma rax imqar film-wieħed ta' Star Wars? Il-Millennium Falcon, dik il-vettura spazjali enormi li madwara u ġofija jseħħu tant battalji, issa sfat immortalizzata fuq munita. Mhux li tintuża fi transazzjonijiet finanzjarji xejn minn dan, iżda munita għal kollezzjonisti. Din il-munita inħarġet mid-Zekkarjali tar-Renju Unit. Hija l-ewwel waħda minn serje ta' 4 dedikati lil vetturi spazjali ta' Star Wars u li għandhom joħorġu kollha fix-xhur li ġejjin. Il-munita tal-Millennium Falcon għandha valur ta' 50 pence. U meta ċaqlaqa fid-dawl, turi l-immaġni tal-vettura u tas-simbolu tar-Rebel Alliance, il-famuż Starbird. Dawk responsabbli mill-produzzjoni ta' din il-munita qed jgħidu li biex għamluha użaw kemm tekniċi tradizzjonali kif ukoll oħrajn ferm aktar moderni bħal laser. Ma jonqox la qed nitkellmu dwar Star Wars. Il-laser intuża biex ħareġ disinn aktar intrikat, dettaljat. Fix-xhur li ġejjin, l-istess Zekkal se tipproduċi muniti li juru l-vetturi TIE Fighter, X-Wing u Death Star 2. U dawn jinaqdu mal-ewwel setta muniti li ħarġu s-sena l-oħra u li kienu juru lil Darth Vader, Luke Skywalker u Chewbacca. Iżda mhux se jeqfu hawn għax fl-4 ta' Mejju, l-hekk imsejħa Star Wars Day, iż-Zekka se toħroġ ukoll ingotti ispirati mill-galassja ta' Star Wars. Dawn se jkunu illustrati bil-karattri Jedi u Sith. Il-leġendarji Luke Skywalker, Princess Leia u Han Solo se jkunu verżjonijiet tad-deb u tal-fidda. Id-direttur ta' Zekkarjali Andrew Dickey qed isostni li din hija opportunità ta' investiment għal dawk kollha fissati fi Star Wars. Min jaf?